Selamat pagi. Ini suasana latihannya di lapangan karapan sapi Asam Manis. Full guys hari ini. Ada sapi berjuluk Marketop Brown Predator. Ada nyaman apa deki? Hah? Takut keliru. Apa? Makam kelemkem. Itu trending siapa kena? Hah? Sudirman. Nyamai Panglima apa ya tadi? Panglima. Betul. Wah, bang. Din siapa deh? Kerongan. Oh, anak aja. Malah campur kerajaan melulu. Oke. Nyaman apaan? Apa dong? Selenyeng kan bos? Oh selenyeng. Bos. Purun hadir bagian. Ti kol berapa aja kol sanga. Karena karabaan lah kan bos. Selenying guys, 2 pasang. Si Dimon si Mama Lemon. Oh. Bahaya itu nak video tu. Lemon tu ada dengan. Ocol kade kemarin. Lepas temu. Banyak-banyak sapi kecil guys. Man balap. Banyak-banyak sapi belajar guys. Baru. Apa deh? Wang Lewu. Baru guys.
Lesung pan di tengah lapangan pun. Oke ya teman-teman, ada sapi yang mau dilepas. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.